and he said last year October no and na free be kwai na ye fie ni na papa bi fie ni nti ye nyina be kwai fo nya ni se oye adwuma Accra hospital eye Kwalebu nti na me sister be ware October no na mama me frɛ ni say oh me nua ba no be ware o nti o ka che ni wie no na me ho nkomo ba mu say na oba be ma no kra sisi a oye den no so wa wie SS na SS no mo say chire unya elective 3 core 3 ansa na wetima atoa school no so nti wa ntima anya unya elective ni 2 core ni di unya anya ba elective ni nya 2 nti wa ntima anya den antoa so nti ye hwe se bia police na bia na se adwuma na ye de no kwa akosua na ye na ye den akosua ti ye na doctor ni so oh omokra abrofo bia bo madwuma mu ho na abrofo no se wo 400 million na ometimi de watu kwan akọ Poland na ma me say oh 400 million there onya eno say o wate ene oni abrofo no be kasa so mo bete so a no ayeden waka che maame ti maame wo ha no san fe ni say sisi ade onya 250 kra na o betimi de mayeden akọ 400 million aba on wate so 150 I know say 250 I see okay and I'm saying you krom ni a oye me ye nyina me friend ofa krom pete nti no o mate so nti 250 se ma me benya okay and am ma me say okay wati nti October no me ana e ma adwen na say obi a wo si wo ye doctor de na omudi mi tu kwan de na me bo madam fu bi wo UK na oba me boa no ma ne kododo ni fie na mbo na mani ti me de papa ne number de ma madam fu no wo UK no ne kasai ti woni madam fu ne kasai no madam fu no nso ka che me say o se ne o kan saa ne tie dia eni ye na me kra me ba Poland ho de enhye dambo amba me ba Poland ho a onim kwan obefa so ayede mama ba ne nchen wo UK na me si yo mate na ma me say saa dia enye fon so nkomo nti no ye nyina ye mbo anan ne enko Accra ho ne ne nkoka ho asem okay enti mo ye mo adwen sam babo anan na makọ enkrefi say enye fon so nkomodie ena ye den nti ho na me nua panyin ka che me say ebe ya ye nya abutre kakra nsa ti ye twen ya January no ena ono asan afa say October no mo ye mo no omko na me sister say oh okay na say bibi saa ye den e wo ho ampa ne nyina ye call Accra ni fie ti ye call no adana ye call no ho Accra na de 50 million na a share ni nsem ti ye de share ni nsem ne okan se ne okan ya say na dwuma mu hospital na abrofo bia ba okan saa pepepe ene ye de 50 million man no na ye ba fie ti ye ba fie no na ode ono ne yire account number emaye ni send 100 million aka account ho nti 100 million aka kan o ka che say 4 months and 5 months nti o my be 4 months echi no o ma me o ha no di papers bi send me okay papers no kra me de buy no say papers no dey assemble me no e we say me dey balance aka 100 million no e be ka ho na bibia e ya ready na me dey ye dey 100 million aka e ka ho afi dey Poland no say oh Poland no mo say company ni why manti Serbia me ma me say wo dey anya hwe scanner nya akodi ni ho awie Poland na da ne Serbia ai scanner nya akodi ni ho awie nti no so si Serbia mati ti me frɛ madam fu no wo UK no so ka che ni say ti si o si Serbia o no say ye be ndin scanner nya ye den akodi ni ho awie afi dey Serbia no so di be 2 months afi dey o say Croatia na me say afi dey say Croatia na me ka che ma me say UK kura na minda enko biu nti onfa yisika mai onfa yisika mai a wose sika no ode akoma akodi nkofo bi ho na me say akodi nkofo bi wo sen wona aka che me sesei na se nya mbaso na se mesimi nko biu a fa misika mamia wose akodi nkofo bi ho na afi de eba sa na eba sesei bia na se ye nipa 5 ena wagigi yisika sa nti o ma ye ko se bia embassy nyina ma ye paper enye papa nka nyame amba mu anka se bia embassy okra nka ye chie ma ye paper bank state no ma bebre mi ye de ko se bia embassy o man ka ye chie ni ye nya nchie ni ye nyina ye bai ti bai nam ka je nse wa ma mi papers we ma me de akọ se bia embassy ho nyame amba fia nka ye chimi nti ni Croatia o dende o menye bio famsika mame o si ono de o nhyeda nimu na damfo bi
ena esusu ho kire no na no nim se wakache se na damfo bia yenye ntina wakache se na djuma mu no nti skana akodi na damfo am say nti se dia pote na pese ye de boa wo me pese mo boa me na me nsaka me sika ne nyina akoye sen 250 million o ma o ka play bakola o ma me 10 pesos kwa yo abrantia na friend saying Prince Manu ebusia ye boy ye homodin Prince Manu online so ma hu se minister BJ producer wone no ebo nkomo enche kra ye ne no ebewura mu na yetimi ebisa ne se asem no eye no kre se de abrantie no esi eka no na sen na enema esi etie ye kwa homa no so na ye ne bema no etimi abo enkomo me dofo mpacho wotimi nka ma han hello bra panyi ma han hello Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho, apom to say. Nyame adom boko. Yada nyame ase. Abrantie bi yesi wase a friend Johnson. Na wone ne maame edi nkomo bi ma akwantuo sem bi bemu. Edi nkan ne yesi aye UK fe kowie mu wo Poland. E ma ne kowie mu e wo eye Serbia ne Croatia ne ade asem no wase ni 250 million old Ghana cedis and 25,000 and aba bedi wo o se wo je afa de ada ne mra de to bi won ti ase na ode abeda be se hu no krom asem no sen e na esitie but me good afternoon. Good afternoon to you too. But asem mom de no kremom no krabat Johnson no menini fi kro ba akoso na ye fense me maame na danfo pa ne maame ne maame eno de wadi nkan aka kire yen me pa so mu ni bata kwanto no mu de na ye bisa sese e bre na shada ni Mpoche yo na ode oba me man ba kra ne maame me man maame ba kra na me mo de menye agent ana sese na me pese na me de boano efima ko me pese me boano no so kwa na chese we konya bibie di na chese de abo na ebusuafo ado Yesu Kristo ana o de bi se ye bobo ye good Samaritan what one na wanya obi amo ano no na ne ho adwen besi wutim se wasa obo ano o de bi se ni po wo ho a wuti ye nya bobo aye ho o ye agent me agent wo ya kwanto ho hihye ye bi Mpoche Devi. Wonya adwuma wo airport. Mpoche Devi. Na ba ni se na kwantu wo nsa ote wa na ama wo se mbesa mebu obi mani tukwan. Na ala na wa wanko. Oh Devi say madam say me yanko bi a me ni wo adwuma na o ka kire mi. Say na bra wa outside na o tan nkofo ko. Me so guy no good me jinidi nti na me ka kire no. Nti boy no so de na ma me ba akra ama ye call sister no ho ama sister ni chechire mo kire no anya me nkwa na me yi esa se na me say wona akwafa ba ye de ode a we dey best no na ote wa ne ma me no ba se wo pem wa na ama wo ba wo de ne ba tu kwan me pa cho we be some question me yi ano asa enya anu ye no na ye pem me se ne ma me ne ba wo se wo pem wa ama ne ba tu kwan Debi na da na nipa dodo a wo kura na no kwa ne ukro mu ni a wani kwato na nim e wasa obo ano me pa cho ye bunte me ka se ye busuanti me ka kire no fo no mu kwa na onim na nankasa wankasa woni nuanom wo ho aka betimi aboa wo mu mpocho question be me wanuanom but me pa che se me pa che se ono na me ka kire no enye force ana me ka kire enye force ma ka kire no na oba akra menene ko kire ni pakro no ene ma me wo ho na be free ni pakro no ne kasa ya abrantie kasa wase enye on na ye ene ne nko Prince asem na nya sa na ka kire mi wo ka kire mi se woni ne wa adwuma mu nti wo ma na di adanse ama ye hu se ne wo ka no saa pepepe na me pa cho man bi so question me ka kire se me nkwa na me ye ena wo ka kire se wo de ne ko ma me no ho se ne me bi so question se me be say question say me ka say me nkwa na me ya na me pa cho bra Prince kan kra wo kra ka yi ma no asem me be say question yi ma no bi na eye me be say question say me ka say me nkwa na me ya na say sister bi ho na o ye na me no call sister bi edin o
Neo the co sister no say oh my sister na dia dance here ama me ne mama agye Debi enti me fa sister no number no no mo frɛ no and say na be boa dia fi say me fa sister no number no mo frɛ no sister de say me catch and say sister no kwa na yi so na mu na tu meba enti all the sister no ebe mu say woni ni mienu na eye sa nyon kwa na wo according to what you say yeah sister no me ni no bo mama then problem me so me no na eye say sika na wo ya Jeffrey mu ho me pacho asem na ye ka no me maami go hu ne maami wo be pai no ne ka enye ne maami na wo maami abusuabo ne ye ka no wo say me pacho ne maami ehun say wo ba wo say wo gye ne sika ekwan be ne e be fa so ma ne nsaka ne sika ana me ka say ade no mo ko interview wo mo ko hu broni no bisa na wo mo ko hu broni be no mo ko hu no wo mo ko hu Serbia broni no mo ne tena ho no mo ne ka Serbia broni ben oye de en Serbia brofo de so mabu Ghana ha say no oya ambassador o say mpocho ya ambassador oya ambassador ai Serbia ambassador to Ghana omo ko hu bisa na o no ti your friend is saying me pocho me nim ni bisa na o no ti omo ko hu broni no okay there na say tutu anoma ho de aba be champanyfo bisa say de be anoma ani wo na ne ma ni ko hu Serbia your friend Serbia ambassador to Ghana say wo mo anu fa ni tu kwan e na ni say I want me money din me pocho me nim ni din wo mo ye group o ye no kwa na okoi bisa na ya no kwa no ko mo do so mo ya level so so no mo interview e what no fairly ya na saying me pacho wo mo kwatena ya no kwa wo mo kwatena broni nanim ama broni ni hwehwehwe wo mo document ni bisa no na DNC ye me si ne se wo mo nya fa visa na ama wo mo ma me se pacho gina so ma me se wa hwe yi ni mo e de be ne wo papers na ekita no na papa na ye fenzi Prince Ojina so Mr. Prince so we ni call high commissioner ni ho dia ene service fee nkwa na otuaye me pocho omutua visa fee omutua bia tua visa fee apart from visa fee no utua visa fee ni wi a na wako friend saying high commissioner ne ho high commissioner ho a utua o visa fee a ne ama o ticket no we about ticket number no wakọ wuramu nti apart from that no die sika biem na utua ya esese abrante ni 250 no ma mesrewo me I say 250 be di be sebo e ko outside ho enti bisa wo mo anya no kwa no ko yo wo mo na ko outside the bear sama yi ya ni mu outside ni mu ha na say nkran outside na e ko outside say anablo kire mpocho kwa abochiro na odi asem na pesa o ke odi e kan wa ha say no sa na me no mpocho me di asem na me no ka ma so mo ko hu commission na wan kasa kula wo ne ya kasa no akwa blo chire dodo say me pa che enfa ho sa wo mo ko hu commission na me kan wo ti ase no Ghana danka wo play ye dia mo bi se onko siki for greener pastures me pa cha asem na aba na ye ka wo ko asem na aba ye ka no ye jisika no da ba ne ma jisika no ka asem papa bi chire na eja dia wo cheche wa homa no so say wo be sa o chire WhatsApp ana wo so dia asem na woni ne kan na so dia asem na so ne ye ka no wa kwaji wo bisika wa ya na mlada atusika wa ye ka mo no wa say asinu o manu munte no ya ukrom peta na me krom me pacha odi na ma bika we da wa ma bia nkanka se kra obobom mpacha wo dia asem to so say ma kwaji o bisika na wo di bisika ko so wa bisika ma makoji aise mi de tuo bi na mi di sisu na makoji ni sika ayen no tiase na wo mu chieche mu chire no yesa meka so ya kronfo tachi am o kasa asam na chire ya adana wo accuse me say o accuse you me asam na wo kan na ye gina so what you say what from pa won fa say am accuse you be yan kasa sa madam yan kasa sa say wo wa na wa accuse say me ya konfo adana me asam na wo kan wo gbodo krono dia wo kasi kana wa jini apoto shayana wo pesa ode na fam no wa fra pa wo mfa when was the last time I offer na or no kasa me pa cho wo say be cho ma cho wo say of fam me mfa last 2 weeks me na ma me kasa adena wo say me fra na me mfa bra prince me fra wo mfa madam adena me fra na me mfa
wazano amana ade noma amane a waton adi ono so frɛ wo ka wo ada na me friend na madam for prince o UK so ma ne mfa no ma mbrɛ ma ono so kra so frɛ wo a wo mfa ada na wo se me aponta wo mo ko da be ne ensa be kasika ne ya gisika no mpacha o se me say ya gisika no da be na ne ensa be kasika ana me ka se o mo ko hu high commission no masa no me ba sika ne kwa blochire enipa ne momo a wo de na kwa no wantimi ankosika na sa ne ho kwa blochire what is asem we say bi da na wo wala ka chawa sa ko tua usika ya disika ni nyina ya disika ni kwa bloche wa bla nipa nte Ghana ha me pacho say na nipa ko no wan cha pro kuma mun say sam na okika cha ya wa ha say no baby me yakofo nipa ko no wan nipa anya sa ba bia wo she bia me ka cho na sam papa mbeka no ma menka na wo de ko no to me so yetiew ada na wo bo mo kro no yetiew kafra bisa sa dan baby sa dan wo bom kro no kafra wa yetiew baby sa dan wo bom kro no ehia wo disika na ba da be ehia pa ehia adanti ehun hia wa sem na wo kan wo san no me ba wo ne kro no no baby woni ma sem wo se me bo no kro ma ba fa ni ba ye no onka ma ye ntie ye me ni asem na asem aba wo ntie me kama sa ya asa so ni na wo kan wo asem a wo kan so na ni ko ni nan no na oni na ya o se wo bom kro no oni na ya se wo ko kan ya comfort sikana kwa outside na sikana kwa how say bisa so no kwa na wo su na niwa enya ono kwa na obatimi abu amanfo bodo do so ma mu no waje ni sika me mbu no me pa cha wo na sika no wo so wo ka asem da ye tie o asema wo kana ya sometimes me hu asema wo pa cha se me bu no se me ma ye no comfort de na che se ma ye no comfort na se me de bu no me bisa de na che se me de bu na se me de ye no comfort o se o di sika ma odwuma na o se o de ya no wa fa anye nti wabu no wabɔ ne kro no bisa se wan ko interview a wen ko interview wan wa ko ye de na wadu abroche o ko interview fine wa nya no abroche wa nya nya ntia wa nya ko no wa ko high commission ko hu na asem na aba na wa ko na se wa ko hu na ade na wo bom kro no se wan ko papa wan ko ko wa na o ka se me ya comfort so wan ko na se ma ji ni sika twaso na wo wafo bi sika 250 million ye ka wo no na me ka sa ya kronfo no eno na ya o ya hu won kwa na wo tutu wo hu me fai won kwa na se ka atwa wo amoja firi wo na mo ba meboa me pa chan tisa jasam na wo ka no wo 250 million na 25,000 na sika keto ya bi tie sika sa Adam kan se me ntua mana na wo ntua ye se da be na obetua ye ka asama na ene wo bo me kra no asam na me ka cho na ya wo sika na wo de afansa ase de no nya na ya baby wo asam na wo kan wo pa che se me ntua ma bisa asam a ye tie wo ni asam bia so ka kira ye be yi wa free line so ne ato aso ena me ka cho se me ne ma me a se metua ma no abet o kasa wona ne ye nhehya ye sen ne ma me kuna se wo frɛ wa wo fa so ne ma me a nhehya ye the last 2 weeks me ne ma me ankasa wona ne kasa mo kan asem be ye ntia bia ya fa na wo kasa last 2 weeks me ma me na me tu nwura anya sa wo se afa na me kasa ba first nde na me tu nwura mpocha wo se wo de me tie o ye ntie o ena me se Johnson wa bet sono me ne ma me kasa la me ma me ko ho okọ ne ma me ho ne ye nhye se metua ma no last week me ne kasa me pa cho me ba manen kasa ye njai dia aka ne ma no eti usu betua nti no betua ne da bai se me ne ba kasa metua ma no masa asem no ne ma me ka hu no mu dia bla ya wa ha se no mo nya brante na sole ye no wo ba ha o ne ma me ne se wa ya onya nti ne nyina mu na ye nji sika ne ma no eti ne ye mo mu ni nkomo da bai na betua ka kire ye Madam, na me kase last week ne ma me kasa me sister ne kasa me yeah ma last chance wo asɛmpa bi aka kyerɛ yɛse da bɛn na me say ne ma me asɛm ne firi ne ma me say sika no ne nsa nkɛnte no ɔtan ne ba yɛkyi ɔmfa mmra yɛ ne yɛnyina mu ne yɛnyi sika no ma no da bɛn na wotua sika no wo hyehyɛ papa bi nso so ɔpɛ sɛ ɔno yɛ ne yɛ ma akwan ma otua ne kakran nso a ɛkwan da wobɛtumi aba ne ayɛ ne saa yo machi eti da bɛn ne yɛnhwɛ w'anim mo de
mo from a Chenyamboa, mo from a chairman, I bear 6 o'clock. Na member session. It says an open answer, number. Enimbre. Me pacho producer be from one for number now. Or the Defrauds no so beti me a friend why? Mpacho you, me Mohammed one kwa be pon so be pon so beti me aba no ho. Councillor one.